Da nije ona bila, ja bi umro u tu kuću jer ja nemam nikoga da mi pomogne. Poveli su mi u bolnicu, vodili su računa po meni, pa i tako dalje, tako dalje. Svaka čast od njih, puno hvala od njih. Mnogo su nas one dvije pomagali, terapije i tako, sve što nam je bilo potrebno. Kad su oni tu, na primjer, znaš, pa nam pomažu i to, znaš, lakše je puno. Dajemo sve od sebe da im pomognemo, sve što je naše mogućnosti. Srećna sam zato što mogu da budem u korist institucija i svojoj zajednici. Malo je teže na početku da dobiješ poverenje u prvu zajednicu, a onda u državne institucije da te prepoznaju, da prepoznaju tvoj rad i kvalitet. Meni dava volju za naredni period kad na kraju roditelj shvati naš trud. Mi smo tu za sve. Mi smo zajednici prepoznati neki ljudi od poverenja. Projekat je namijenjen socijalnoj inkluziji romske i egipćanske populacije u 3 oblasti: zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i zapošljavanje. U okviru projekta smo obučili preko 40 kandidata kroz sertifikovani trening. Od toga je 34 bilo zaposleno u HELP-u na period od 12 mjeseci i raspoređeno u 11 opština u Crnoj Gori gdje je zastupljena zajednica Roma i Egipćana. Kada se vratimo unazad 5-6 godina, kada vidimo koliko su danas ljudi imaju problem sa jezičkom barijerom i institucije poput Doma zdravlja i bolnice ponekad nemaju dovoljno sluha za pripadnike romske jezičke zajednice kada žele da ostvare neko pravo na zdravstvenu zaštitu. Posebno, rekao sam, jezička barijera, drugo je pismenost, da ljudi dosta ne razumiju kada dobiju neke izvještaje i recepte za izdavanje nekih lijekova. Kroz istraživanje koje smo mi interno radili, iako nam niko nije to rekao da to moramo da radimo, ali zaista smo mislili da nam je potrebno baza podataka koju mi još uvijek nemamo zvaničnu neka institucija koja se direktno bavi tim nekim podacima. I zaista mi smo to radili na terenu, radili smo istraživanje i vidjeli smo koja je to potreba. Zajednica je nakon godinu dana prepoznala njihov značaj za svakodnevno ispunjavanje, odnosno pristupanje pravima pred lokalnim institucijama, tako da smo u prethodnom periodu pomogli i asistirali preko više od 1000 korisnika iz romske i egipćanske zajednice. Na početku već nisu znali, ali sad su već informisani i dovoljno znaju koliko mi radimo i kako mi radimo. Jer stvarno mi je bilo jako drago kad sam već počela sa našom organizacijom raditi i već su počeli malo više da počnu sa nama komunicirati i tražiti tu neku vrstu pomoći koja im je bila potrebna, koji nekada već nisu mogli to da završe. Moj radni dan izgleda ovako. Dolazim u Doma zdravlju i dolaze korisnici kod mene. Pomažem im sve što je potrebno, neku dokumentaciju, na primjer sređujemo te zdravstvene knjižice, odvedem ih kod doktora i kad je velika gužva mi upravo daju nam tu prednost da ulazimo sa njima. Ulazimo i završavamo sve što je potrebno. Kao na primjer imali smo jednog korisnika koje je jako u teškom stanju bilo i morao je na operaciju. Tako da su nam oni dozvolili da ulazimo preko reda i završimo to što je nama bilo potrebno sa doktorom. Imao sam problema, imao sam šećer malo više, nisam znao da sam toliko bolest. Došla je Melinda kod kuće moje, uzela i sutrašnji dan, ujutro bili smo u hirurg, u stvari kod izabranog doktora, poslala mi je u hirurg, kaže vi ste u opasnosti, ovo mora da se operiše. Morate ovo da maknete, da klonim ovaj prst, nemoj da idete na veliki bol, nego ovaj prst da skinete, da ste mirni. Pomogla mi je i dobro, ona je bila uz mene vazda. I da nije ona bila, ja bi umro u tu kuću jer ja nemam nikoga da mi pomogne.
kamen imamo bubreg, katastrofa je bilo. Ovi djevojke mene su pomogli dosta, Boga mi. Prvi put je došao socijalni rad i nardi prvi put. Onda poveli su računa za mene ovi od helpa, poveli su mi u bolnicu pa tako dalje, pa onda Nikšić, Podgorica, tamo sjeo sam u bolnicu 22-3 dana i ovi djevojke pala puno dni, oni su mene pomogli puno. Ne znam šta da kažem od njih da se fali od one dvije djevojke, od onog maloga Davida 3, Amir 4, ovaj mali Ardi 5, ovi 5. Ako ne znam ja, Bog zna. Evo vidiš kako mi je ovdje kateta. Vidi kateta kako mi je ovo. Da. Mnogo mi je bilo lakše. Inače sam ja znala da budem po doma zdravlja od moje 12. 13. godine s ocem. I uvijek bi mi čekali, znači, od jutra pa sve do mraka. Čekamo mi red, ulaze ljudi, nekulturno, nevaspitani preko reda i čak se bune. I mi bi znali tako da budemo mirni, da se mi ne diramo s nikim. I međutim se pojavi i Denisona i Mary. I onda bi oni tako ulazili kod doktorice da pričaju s njima i mi bi ulazili i završavali to što treba. Inače, otac mi je bio jako bolesan i psihički i od dosta čega bolesti. On je inače umro prije 4 mjeseca. I niko ne bi nas puštao preko reda. I onda kad smo mi saznali da oni rade i tako, onda se ja obratila njima. I tako da bilo mi lakše radi terapije, inače imamo tu malu penziju, nas je 5, niko ne radi. Ipak je to teško kad se ne ima. Terapija se tako kupuje, neka 15, neka 20, eura 30 do 50. Ali mnogo su nas one dvije pomagali. Terapije i tako, sve što nam je bilo potrebno. Dobar dan, Sanja. Dobar dan, izvolite. Htjela sam da ti pitam u vezi javnog rada, projekat javni rad, on mi se odobrio i šta je oni su mi se javili uopšte. Što se tiče Sanje, ona je mnogo angažovana. Ona uopšte i ne odvaja poslovno ni privatno što se tiče svog angažmana. Ona je potpuno za svoju zajednicu tu. Ja kad sam čuo za njih, puno mi je lakše, razumiješ? Znači, puno mi je lakše kad su oni tu, na primjer, znaš, pa nam pomažu i to, znaš, lakše je puno. Malo je teže na početku da dobiješ poverenje u prvu zajednicu, pa onda u državne institucije da te prepoznaju, da prepoznaju tvoj rad i kvalitete. Svaki dan dobijam razne pozove, razne zahtjeve za pomoć i u saradnji sa Centrom za socijalni rad i od njih imamo isto i neke zadatke i to završavamo. Kao medijator socijalne inkluzije koji sam zadužen za oblast socijalne i dječje zaštite, odnosno za socijalnu i dječju zaštitu, najviše sam se trudio da uključim djecu i da djeca budu jedni pokretači njihovih samih aktivnosti koje bi trebalo da budu i u narednom periodu. Da animiram djecu i da ih uključim u razne organizacije kao volontere i da pokušam kroz volonterski rad, pogotovo djeca koja su u srednjoj školi od 15 godina pa najviše, to je 1., 2., 3. srednji razred, možda i 4., da ih uključimo poput UNICEF-a, Dječjeg saveza, nekih nevladinih organizacija, da kroz volonterski rad dobiju malo ili steknu neku radnu naviku kroz druženje. Nešto što sam ponosan jeste što smo u ovoj godini po prvi put oko 40 djece na Verušama izveli, pa su se uključili i instruktori Dječjeg saveza, pomagali, učili i upoznali način druženja sa ostalom djecom vršnjačkog druga ili drugara koji su bili tamo iz drugih škola i gdje smo to jedno fino iskustvo imali i djeca sama traže sada hoćemo li opet na Verušu i tako. Nešto što me isto obradovalo jeste
da smo uključili po prvi put uključili smo ove godine u saradnji sa Kancelarijom za repopulaciju obuku na računarima, informatičko opismenjavanje, to je uzrast od 7. do 9. razreda. Ono što sam isto želeo da kažem, isto da smo pokušali, a to smo i ustvarili, da po prvi put ove godine u Njegoševom parku proslavili i Dan Roma, gdje su bili sva deca i svi prolaznici mogli su da vide našu romsku nošnju, našu kulturu, naše program gdje smo jako ponosan s te strane i pored toga smo napravili mnogo izložbi, kulturnih manifestacija. Zapazio sam da neke srednje škole obilaze neke osnovne škole gdje nisu obuhvaćene većina romska deca, deca koja pripadaju romskom narodu. I onda sam ja u želji tražio da pokušamo da organizujemo otvorena vrata državnih srednjih škola kako bi nas ugostili Rome i sami vidjeli šta njima odgovara, gdje njima odgovara, koje zanate da prihvate. To su i direktori svih srednjih škola prihvatili. Ja sam se stvarno iznenadio tom i ažurnošću i poneki direktora i pohvale dobili. I nama su se otvorila vrata i za naredne saradnje i za naredne aktivnosti. Jednostavno sam želeo da što više na taj način afirmišemo decu, da što više upišemo decu u srednjoj školi i da pokušamo da tu decu upoznamo sa ostalom decom time što će da vide kad obilazimo te nastave i prostor tih srednjih škola, deca vide, prolaze kroz stepenice, prolaze pored njih, vide ih i to je jedna fina atmosfera i zato se povećava broj po onom mojemu što sam u saznanju, poveća se broj nekih 5% zainteresovanih dece, neka to što su se zainteresovali, nego me sada i roditelji pitaju daj upiši, molim te, dete u srednju školu, kako da upišemo, onda sam imao neke dece sam morao sam da vodim, da upoznaju školu, da vide kuda da ide, koji autobus da koriste. Upoznali smo, pa smo ih i stipendije sređivali, ispunjavali smo obrasce. Sad su deca zahvalni. Roditelji kao roditelji nisu imali toliko strpljenja, ali sad mi se zahvaljuju, Davide, zahvaljujući tebi, sad moje dete ima stipendiju. Ja sam tu kao zdravstveni medijator. Uključena sam i u druge organizacije. Naprimjer, neko od njih dolazi ili ovdje kod mene u kancelariju ili komuniciramo preko telefona. Treba im neka vrsta pomoći u vezi hrane ili Pampers ili tako nešto. Onda mi to kao organizacija nazovemo našu koordinatorku i ona nam to obezbijedi i onda mi njima tamo odnesemo kući, na primjer, našim vozilom i uradimo sve što je u našoj mogućnosti. Radimo naravno upis u vrtiću, radimo redovne vakcinacije protiv COVID-a, vakcinacije sad koje se uzimaju za neka vrste bolesti. Naravno i u dječjem dispanzeru za malu djecu koje treba sad da se vakcinišu, koje već nijesu. Naravno i počeli smo upisivanje za vakcinacije za djevojčice od uzrasta od 9 do 11 godina. HPV. Radili smo motivacione radionice, radili smo radionice za roditelje, radili smo za djecu, za motivacije za učenje, za upisivanje u osnovnim i srednjim školama kao jedan vid motivacije. Imali smo pozitivnih primjera sami i mi kao medijatori koji smo, na način uspješni u tom dijelu. Pokušali smo sa svim institucijama koji imaju volju i vremena da posvete zajednici. Pokušali smo zajedno, radili smo zaista mnogo radionice na koji način mogu da nešto ostvare i da im se čuje glas na razne načine. Da li to kroz neki dopis, da li neki molba, zahtjev, da li da dođu kod nas, na koji način da to završimo zajedno, a ne da mi radimo umjesto njih, da mi uzmemo dokumentaciju pa da trčimo mi da završavamo. Nego upravo pokušavamo sa njima lično da odemo, sa njima i nekoliko puta, znamo i po 10 puta da ponavljamo isti proces, ali nam nije teško.
Znate li zbog čega? Jer zaista želimo da njima, da oni se osjećaju vrijedni. Zajednica ne prepoznaje subotu, nedelju kao neradan dan, nego zaista smo tu njima pristupačni u svakom smislu. I zaista smatram da ako ovo država ne prepozna pripadnike romske zajednice koji su obrazovani, koji su završili licenciranu obuku koja se pokazalo kao institut medijator koja povezuje zajednicu i instituciju, nebitno da li je zdravstvena ili neka druga, ako to ne prepoznaje, ako ne da važnost zajednici da mogu da se osjećaju kao svi drugi građani, da budu jednaki, zaista imamo veliki problem da možemo koračati unaprijed ka Evropskoj uniji ili da njeni građani ne budu drugog reda u crnogorskom društvu. Na osnovu iskustva u proteklih godinu i 2 mjeseca rada sa institucijama i sa zajednicom mogu reći da su prevaziđena naša očekivanja. Institucije su jako dobro prihvatile i integrisale medijatore ne samo u poslove koji su vezani za romsku i egipćansku zajednicu, već i u druge poslove koji su od izuzetne važnosti za funkcionisanje lokalnih institucija. I dobili smo veliki broj pohvala, čak i zahtjeva od direktora i načelnika službi na lokalnom nivou za sistematizaciju radnih mjesta i za volju da se produži angažman medijatora u institucijama. Kod nas u Birou rada Bijelo Polje angažovana su 2 lica romske populacije koje rade na poslovima romskog medijatora. Ono što mogu da kažem i prije njihovog angažmana u Birou rada, da su to lice koja su bila izuzetno aktivna, prihvatala su uključivanje u sve naše programe, znači sve ponuđene poslove također su prihvatili i pokazali se izuzetno vrijednim osobama i prije njihovog radnog angažmana kod nas u Birou rada. Jedno lice je angažovano na neki kraći period u toku radnog dana jer radi na poslovima romskog medijatora u obrazovanju, dok drugo lice je angažovano znači kod nas 3 dana u Birou rada Bijelo Polje, a 2 dana u Birou rada Berane. Postojali su određeni problemi zbog specifičnosti njihovog načina života i kulturoloških navika u toj nekoj pravno-formalnom pristupu tih građana u ostvarivanju određenih prava, što je svakako možda bila određena prepreka u brzini ostvarivanja tih prava kod te populacije. Međutim, u posljednje vrijeme neko moje lično iskustvo u saradnji sa tim građanima, što uvijek ističem i prvi plan, spominjem da je možda čak i ponajbolja kao službenik koji radi sa strankama, najjednostavnija i najefikasnija jer ne prave neke probleme niti se suprotstavljaju iznesenim potrebama šta treba da završe i šta je u njihovoj obavezi da završe. Ali svakako prisustvo medijatora olakšava tu komunikaciju i sa njima još jednostavnije ta sva priča oko tih prava i ostvarivanja prava iz oblasti konkretno zdravstvenog osiguranja je mnogo jednostavno i po meni nemamo nekih problema u tom dijelu posla. Čini mi se da u posljednjih tih par godina, konkretno zadnjih godinu dana, mnogo više te populacije, odnosno pristup te populacije, da kažem, značajniji nego što je ranijih godina bio. Moram reći da je to na obostrano i zadovoljstvo i korist i čini mi se da su pacijenti i uopšte građani iz RE zajednice zadovoljni. Imali smo par nekih tribina, tema, razgovora. Sa vremena na vrijeme neko od nas iz uprave dođe da pita da li sve funkcioniše kako treba. Ako nešto, pošto se naravno i dešava da nešto je nerešivo, i to rešavamo u hodu, tako da medijatori su zaista, što bi se reklo, ispunili zadato. Nije baš rijetko da pripadnici iz romske i egipćanske zajednice nemaju povjerenje prema institucijama zbog predrasuda koje su možda doživjeli ili zbog toga što se plaše da će doživjeti tu predrasudu i sami ti medijatori predstavljaju kanal komunikacije i saradnje sa institucijama.
Sad smo u fazi završetka projekta i ono što je pored obuke medijatora i njihovog angažmana na godinu dana i aktivne podrške kako institucijama, tako i zajednici, drugi postupak i aktivnost koju smo paralelno vodili jeste sistematizacija radnih mjesta. I ovom prilikom mogu da potvrdim da su se naša zalaganja i pregovori sa lokalnim institucijama i vladom Crne Gore na kraju isplatili. Od naredne godine Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava preuzima finansiranje i angažovanje preko 20 medijatora u okviru njihovog sektora za romsko-egipćansku populaciju. To je jedna prelazna faza u kojoj će se raditi na sistematizaciji radnih mjesta kako bi medijatori mogli i aktivno da se uključe i budu zaposleni ugovorima stalnom radnom vremenu u zavodima za zapošljavanje, centrima za socijalni rad i domovima zdravlja, ono što je od početka planirano ovim projektom. Oni su potrebni i ne samo našem ministarstvu, nego su potrebni i našoj državi da bi napravili to sponu između zajednice i državnih institucija koji će svakako i u daljem procesu unaprijediti položaj ove manjinske zajednice, jer zaista su bili to mlade osobe koje su željni znanja i koji imaju znanja, koji mogu prenositi također, koji su dobro obučeni i koji imaju odličan kapacitet koji treba država iskoristiti u cilju pomoći zajednici iz koje oni dolaze. Ono što ja mogu da podijelim sa vama jeste jedna izuzetna energija, jedno zadovoljstvo što sam prije svega bila dio ovog projekta, što sam imala mogućnost da komuniciram i sarađujem svakodnevno sa preko 20 mladih, vrlo vrijednih, kreativnih ljudi, voljnih da pomognu u svojoj zajednici, ali i drugima, ne samo u toku radnog vremena, nego i posle radnog vremena i tokom vikenda. Pored regularnih, odnosno redovnih aktivnosti koje su imali u okviru svog posla, oni su iskazali ogromnu kreativnost, tako da smo intervenisali u brojnim drugim poljima i zahtjevima koji su došli od romske egipćanske zajednice, tako da smo imali ono na što sam posebno ponosna jeste studijska posjeta koju smo organizovali u Podgorici za učenike završnih razreda osnovne škole, gdje smo ih upoznali sa svim srednjim školama u Podgorici, sa programima koje nude te škole, sa njihovim potencijalnim zanimanjima, što je rezultiralo brojnim upisom i motivisalo djecu iz romske egipćanske populacije da nastave svoje školovanje u okviru srednješkolskog obrazovanja. Također je bilo jedno zadovoljstvo vidjeti na koji način oni između sebe sarađuju. U okviru projekta je stvorena i mreža i mislim da je ovo jedno ogromno iskustvo. Prije svega smo ostvarili tu komunikaciju na ljudskoj osnovi i razumijevali smo potrebe i zajednice i međusobno neke probleme na koje smo nailazili u svakodnevnom radu, ali je sve to na kraju rezultiralo u dobrom partnerskom poslovnom odnosu. Žao mi što se projekat završava iskreno, ali se nadam da će HELP kroz monitoring fazu nastaviti koordinaciju s ovim divnim ljudima koji imaju zaista dosta da pruže ne samo romskoj egipćanskoj populaciji, nego generalno crnogorskom društvu uopšte. Medijatori su desna ruka institucijama i zajednici.